na hiyo ni mwanzo tu, lakini tutaimaliza mpaka mwisho wa nini? Wa mwezi. Lakini hao wazee ambao Mungu aliwachagua hawapendi ya kwamba damu yenu iwe juu ya kichwa cha wanani chao, na ndio wanapenda wawaombee hao watoto wa Mungu ambao wanasimama hapa. Basi ninyi mtasimama na sisi huku mbele wazee tutapiga magoti, na kila mzee tutaanza kule, na pastor ataomba na mimi nitafunga. Muwapatie mikrofoni. Nilikupa wewe damu ya moyoni ili uokolewe, uinuke ufuni. Nimekulipa ulitulinda sisi wote, tunafika saa hizi na tungali wazima, tunasema jina lako lipewe sifa. Amen. Tusamehe dhambi na makosa ambavyo tuliweza kufanya, kusudi mwisho wa dunia hii tuweze kupata uzima wa milele. Amen. Mungu wetu, tunakuwa na mahitaji mbalimbali na wewe unayajua. Ndio maana tunakuomba uweze kutujibu mahitaji yetu, na sisi tutasifu jina lako na kulitukuza. Mungu wetu, tunaomba kufanya kazi yako tunaporudisha zaka za chungu, lakini kupitia nguvu zetu na akili zetu hatuna uwezo. Ndio maana tunakuomba utupatie nguvu, tupatie uwezo, tupatie Roho Mtakatifu atuongoze, tutende kazi yako jinsi unapenda, na mwisho wa dunia hii tupate uzima wa milele. Mungu wetu, tunaomba tunapoamini ya kwamba utakuwa pamoja na sisi na utatuwezesha kupitia yote ambayo tunayaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Baba yetu mzazi mwema, tunakutukuza. Amen. Kuzaa hata na kuzaliwa yote ni baraka kutoka kwako. Mungu Baba, tupe kutambua na tuweze kutambua Mungu baraka ambayo unatutolea na tuweze kurudishia. Tunapita ya kwamba tunapokosa kazi kwako tutapata nafasi kwa kukaa. Tukumbuka pale ambapo tuweza kuomba na tuweze kurudishia, na majina yetu yaendelee kupata katika vitu vizuri. Basi tufundishe zaidi na tuweze kuelewa tendo hili la kurudishia. Tunapokumbuka jina lako lipewe sifa. Tunaomba hivi katika jina la Yesu. Amen. Baba, asante kwa mafundisho haya ambayo unakuwa waaminifu. Jina lako lipewe sifa. Amen. Baba, asante kwa mwalimu huyu ambaye amemaliza juma akitufundisha. Basi fanya kwamba haya mafundisho ambayo tumepata yaweze kuingia ndani ya maisha ya kila mmoja, na Roho wako atusaidie ili tuyatie ndani ya matendo, na wakati tutakapoona mabadiliko makubwa sana tutaendelea kulisifu na kutukuza jina lako. Amen. Bwana wako kila mmoja ameandika kile ambacho anapasha kukutolea. Kuna wale ambao hawajui hata kama watatosha wapi, lakini Baba wameandika kwa imani ya kwamba utawatolea. Ndio maana tunawatia ndani ya mikononi mwako, kila mahali ambapo wanashinda kazi ambazo wanazifanya, usibariki zikekuwa na mafanikio, nao wanabariki kazi yako, tutaendelea kulisifu na kutukuza jina lako. Amen. Basi tunaomba mibaraka kutoka kwa wagonjwa, wale ambao walikuja ndani ya ibada wakigonjwa, basi wapokee uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Kila mtu ambaye anahitaji fulani,
Wewe soma mioyo zetu, unajua kile ambacho tunahitaji na utujibu. Wakati tutapata majibu ya maswali yetu, tutaendelea kulisifu na kutukuza jina lako. Basi endelea kuwa nasi, endelea kutulinda, kutubariki kimwili na kiroho, ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Baba yetu wako tukutukuze. Wakati tutajua kwamba tunapendwa, tutasalimisha maisha yetu kwako Baba. Mikono hii iliyonyoshwa kwa kufanya kazi yako ikaunganishwa na mbingu sasa. Kila yeyote ambaye amefanya kazi akashuhudia nguvu zako na tulinue jina lako. Haujashindwa, na yeyote ambaye anakutegemea hawezi kushindwa katika ulimwengu huu. Tunaamini kwamba tunaenda kuzungukwa na nguvu zako, na chochote ambacho tutakifanya tutafanikiwa kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwa Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, kwa sababu umekubali siku ya leo tupate sikia neno lako, jina lako litukuzwe. Amen. Kila mtu alikuwa na nia ya kutoa, lakini Baba unatujua na hali ambayo tunapitia unaijua. Bariki kanisa hili. Amen. Kila mkono ambao umeandika ahadi ubariki. Amen. Wanakosa kazi, wanakosa watoe nafasi gani, lakini Biblia inasema kwamba mbingu na dunia ni vyako na vyote vya kujaa ndani yake ni mali yako. Tunakuomba wale ambao wanalia kazi siku nyingi uwatolee. Wale ambao wanakosa amani nyumbani zao uwatolee. Wale ambao wanateseka kwa hali ya usalama, toa amani katika nchi yetu. Na hata kama mhubiri amejitahidi juma lote mzima, umubariki na familia yake ipate kuhusika mapendo yako, na utakaporejea tupate kulaki mawinguni. Waliotangulia wameombea wale ambao wametoa ahadi zao, nasi tunaombea upate kuwashangaza katika juma hili. Katika mwezi huu wa 8 wapate mafanikio mengi, na hata kanisa letu tutakaposonga mbele tutalishukuru jina lako. Mwingi wa rehema, tuna imani kwamba tunapokuomba unajibu kwa wakati unaofaa, katika jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu wetu na Bwana wetu mfalme, unapoishi pale juu mbinguni, tazama sisi wana wako ambao ulituchagua ili tupate kukutumikia kwa kuongoza wana wako. Tumekuwa hapa mbele tukipiga magoti mahali pa Yordani, mahali ambao kila mmoja ambao anaitwa Mkristo alipita katika ubatizo, na ni mahali ambao kila mmoja alianza maisha ya upagani, na alipotumbukia katika maji hapa kwenye tunapigia magoti, na alibadilishwa jina akaitwa Mkristo. Na ndio hawa wote ambao wanaosimama hapa, Mungu, kwa hiyo tunawaombea, endelea kuzidishi maisha yao katika mibaraka yako, ukikumbuka maisha yao yote ambao wanaokufanyia katika maisha yao inayokupendeza. Mungu, endelea kuwazidishia. Tazama, wengi hawana kazi, wengi hawana unyumba, wengine wanatafuta hata na watoto, wengine wanatafuta hata na shule, wengine wanatafuta pesa, wengine wanakuwa na mahitaji mbalimbali hata na sisi hatuijui, lakini wewe ndio unajua, kwa maana unasoma kila mioyo ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu, yale ambao waliokupungukia katika maisha yao upate kuwasamehe, nasi sote tunapochanganyika, Mungu, tunapokuwa hapo tusamehe. Mungu, wana wako wanaandika yale ambayo inatoka moyoni mwao, endelea kuwazidishia ili wasibaki na hiyo deni, lakini wairudishe ili uwaite ya kwamba wanakuwa Wakristo wema. Mungu, endelea kusaidia maisha yetu. Kunakuwa na wale ambao ni wagonjwa, ambao ni wadhaifu, na tunajua ya kwamba hiyo yote inaletwa na huyu mwovu Shetani ili apate kubabaisha nayo wana wako. Lakini Mungu, jinsi ulipomshinda pale mbinguni, Yesu ukamshinda ndani ya kaburi hapa duniani na ukaenda mbinguni, na leo unakuwa Bwana wa Bwana, mfalme wa wafalme.
Kwa hiyo Mungu, ushindi wako endelee kuwa ndani ya wana wako, ili wapate kushinda huyu mwovu shetani. Na wengine watashawishiwa sawa vile Anania pamoja na Safira, lakini Mungu wasamee na kuagizia Roho Mtakatifu apate kuwakumbusha na kuwafundisha, ili wakurudishie yale ambao walioaidia ya kwamba watakurudishia. Mungu, saidia maisha yetu, utubariki sote. Mchana leo iwe mchana wa mibaraka, mwezi huu mzima iwe mwezi wa mibaraka kwetu. Mungu, tunaomba ya kwamba kuomba ni kwetu, kujibu ni kwako. Ujibu maombi ya watakatifu wako. Hii ndio ombi letu, ibarikiwe na wewe kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Amen. Basi wakati ni wakati. Kwa hiyo juma mzima na mwezi huu mzima ni kuja kukomboa yale makaratasi ambayo tuliandika, ili tuendelee, tusiitwe wevi, bali tuitwe waaminifu katika kazi la Bwana. Mungu atubariki sote kwa jina la Yesu. Amen. Amen.